Atasi le tusi mua Timoteo mata upu mua ilona fai upu e tolu se tau se funu maltasi. 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 11. Ya, le au fai tawina. Le fionga pa ia le tua de nei tai au. Whapei ona o ai o yatu yati oe. I no uaru atu I mete toni. E te nofo I Efesu. Ia whapea ona whai. I nā ia e wawau atu. I isi. Aua foi la tau te ao ao. I mata upu ese. Aua ne I manatu I la tau. I le tala le wawau. Matala I ngafa. E le ai. Sona nā taanga. O mea ia e tupu ai le whinau. Ai le o le o mai le atua o loo I le whātua. A le winga o le nei polo inga. O le alofa lea ai le loto mama. Ma le loto fuatia ifo. Ua le lei. Ma le whātua wha maoni. Ua ese ai nisi. Ua ese ai nisi I mea, ua la tau li liwane I upu le au ngā. Ua mana na o I la tau e whai, ma wao I le tū la whono. A ua la tau le iloa, mea la tau te tautatala I ai, ma mea la tau te whinau wha ma losi I ai. Ua tātou iloa lava, o le mea le lei le tū la whono, pe a whai e se tasi, o mea e tatau I ai. O le iloa le nei mea, o loo iloa le nei mea. Ua le tua mai, ua le ina mai le tu la fono mo le ua ami o tonu. A o le ua le tau pulea, ma le soli le tu la fono. O e le matau, ma e angasala. O e ami o le anga, ma e u la vavale. O e fasioti tama, e fasioti tina. O e fasioti tangata, o e faitaanga, o e faasotoma, o e ngaoi tangata, o e tala pepelo, o e tautou pepelo. Ma nisi lava mea, e faatu ese ai, I le mata upu e ola ai. E tusa, ma le tala le lei sili, a le atua manuia, o atu uina mai ia te au. Ke lore lavar ka ko kai mi am. Ya. Pai kau ko fa para. As I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer, or to devote themselves to means and unless generosity. Such things promote controversial speculations rather than advancing God's word, which is by faith. The goal of this command is love, which comes from pure heart and a good conscience and sincere faith. Some have departed from this and have turned to meaningless talk. They want to be teacher of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confident affirm. We know that the law is good if one uses it properly. We also know that the law is made not for the righteous, but for the lawbreaker and rebels and ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers and mothers, or mothers, for murderers, for sexual immoral, for those practice homosexuality, for slave trade, and liars and perjury, and for whatever else is contrary to the sound doctrines that conform to the gospel concerning the glory of the blessing God, which is entrusted
so me, or to me. Ia whamanuia le tua ilana a fionga pa ia, whaitawina ne nei tahe au. Please allow me to share a topic that I'm going to preach today. Instruction concerning false teacher. Faatonuga e Agai'i Faiaoga Sese. A Sese se mataupu e o awina se Faiao. Ua Sese fo i tangata o awina. A Sese matua i le o awina o le whanau. E Sese fo i mea o le ahawhai e le whanau. A Sese a o onga. A Sese le whaiwhiau le o ina o le au lotu. I mata upu whare lotu. Ua Sese fo le au aunganga tangata o le lotu. A Sese fo i au aonga whatino ino ngā ruenga whare ofisa company mahalo. Sese fo le au whainga ruenga le whaingo ngā ruenga. Salau pe kau whapengā le maka upu le ngir kai hau le kaka. O awa onga. Instruction concerning false teaching. Faatonuga. E Agai'i Faiaoga Sese. Sese lor Faiaoga. Sese kamiti hau. Sese uman mea la Agai'i. E whapengā le orang. E le whapea. O le a Sese, ai sa'oara kamiti hau. Le ai, what you've been teach, that's what I'm going to learn from your teaching. Ai kau ki kilo e i le makanga o le kusi. Nā le mea le whea Paulo ia ki mō keo kau. O ngā ngai vai kai. O whawhika au ia leo leie. Tutono e karesi. Mai le lu hafe se ia o mai le so. E ki kilo pēna maka upule. It's one of, it's like a new issue, new topics. Mea leo lea o ngā se. Anga o le kupu. O lea lava e kupu. Ma ua laka mai fo'i. O le kupu mo le aonga se. A lava lau lor kuspa ia, ma lau sua kuspa ia. E ma whai lau judgment so se launga se se launga. E te ilo ai sa o le awa onga. Ma le se o le awa onga lo whai. Ta ua tele, o le ta upure tele no ulaunga ai. E lua lava. A o onga se. Ia, ma le lofa tu noa le tu. Au te fia tele im ta upure onga se onga. E whata ua i tono lotu. Aua nga i sao moi moa onga se i tono. Aua ni e mai awa onga. O isi taimi o tu tono le lotu. O lo i ai tangata o lo awa onga. O lo awa ao. Ta upu se i le karisi. Mafua ila i o na vala. Mafua ina vai. Ta apere karisia. Ai sea. Wa se le awa. Wa se le whaalongo tangata. Tato tusi whai tau le nita e au. Whapena whaatonua i Paulo. No nā tari i whaale anganga. Timoteo. Whai mai. Whapei ona ou. Ai o yatu i ati oi. He was urged. Paulo nga ai oi ya ki mō keu. Wawe whai le mea i le mea lea. Le winga ngā pe o sisi kala ngā laka mai me o ai oi. Recommended strongly, quickly fix the problem. O le alfa fika udi le ei. Ia whapea ona e whaia. Ina ia e wawao atu i nisi. Awa fo'i. Awa fo'i ne i la tau o i mata upu ese. O le whakuanga lea Paulo. Aele ia luase Paulo e alu i le.
o langa kua lalo ngai lunga kari. Wa me fais me i le mele. A ki kilo le iai fai mai. Ina ia eva vau atu i nisi. E leo le loku a koha. Certain man, larva parangi nga iei liu. I urge you when I went to Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people. E leo le loku a koha. E iai ka ngaka ia kong le loku, o lo o whaiha au o ngai ia. O lea lai whai paulo ia, wawai. Whai se ngā luenga i le mea. Ka ofi. Ka ofi le mea le whai. Anga mea ia karangoela wuri o lea. O ama ka upu ia karangoela wuri. Tala o le wawau. Ma tala i ngafa. E le hei se ngā taanga. O le mea ngā ele mei paulo. O mea le whai e isi o le loko. Kaunga ka ofi. Ai sea. Anga se se e leo. Ingi ke ua maa furi lau roku o a o le ngafa. Ai kuuru kuspa ia peng o whekwana. Remain in the gospel. Ya baba island more remain in the gospel are myself. There are other different teaching in the church by certain people. They are specialists with this kind of teaching. Me yo ngafa. O le mea le karango ia le uropo a ngafa. A o a. Generosity de me ia. Ngafa ma meu. Kala ia o le vavak. Ai whoringa mai o le kūmaranga nguu a yukaia. Ano sila le a Paulo. The first reason we're following involve generosity. E involve kakai mo kalafa. Ave ese mai ai de tala le lei o au ina tono le. O le polenga le iapo. Inga o la halu. A o lohe po. O lo iai whawhika hauri. Lea sa. Urge. Instruct tai longa. Atali i whalenganga. Ia whawhai. Mata o fia o mai. It's more like a follower. Anga le sai mo mua foi Timoteo. O te minonga lua lea. Ale mele ka wanga I le kala. I le verse 5. Le mele ka wanga I ngar kala. O sili o ngi me o mole. O le alofa. Ko fo I manam ka upu. Ko loka le alofa. And then I nganga fa peretania fa mai. Mai o le goal na. The goal of this command is love. O le goal, o le mele fa ka ua. O le alofa. Ne ko o I karunga. Saua mai a se kau sa vingo le mele. Which born naturally from clean heart. E mai I lo loko mama. Lua 2 Timothy 2:22. Ia e alo ese I tu na naunga o tau lea. Ma ia e tau sisi atu I lea meo tonu. Ma le fatu o tua. Ma lofa, ma le file mu, whaatasi malato, ue ua wala au I le li, mo le loto mama. Exactly. O le naunaunga leo pa. O le koa fo I leo lana whi au. E mo I lava o lena whautala, but this is what I really want. Mai lea onsi.
Hia a toi ma whatuatua. 2 Timoteo, nona mata upu mua whai upu lima, whamea. Ua mātou manatu le wha maoni, o lo whatuatua. Na urua I maua, Eloi, le tina o lo tina. Tina leo Timoteo, pas le tina o Timoteo, I le tina o Timoteo. Le whatuatua lea, lea nei loa ai. Le fo ia Timoteo a wale vengon ngana. It's talking about the faith. And the question is, what is the object of the faith? It's about God. It's not about le awa o nga se le ka ua mai. O le wha malosi mai paulo I kulanga le whatuatua. Ai aua le whaia. Ine. God truthfully always best. I le o langa. Verse ongo. Le whai upulo na ono. Lan mele whamere whai punu. Ua se ai nisi. I le mea. Ua la tōri riu ese ai le upu le au ngā. Paul no doubt believed that such love should be goal for all Christian men. Mua korenito su tolu e tasi le tolu. O ia whaavai ai. O ia whaavai ai le mau o paulo le alofa. E whai ai mea uma. Lea mai e paulo I le su tolu. Tasi e tolu. A whai o te tautala I nganga tangata. A toa maange. Ai le aiso o alofa. Ua vea hau e pei o se apa me mea ta lili. Po o se supano e tangi. A whai fōi o te mawhai ona, wawao ma o iloa, mea lilo uma, ma le poto umana. A whai fōi o te au le whatuatua uma, ai ave ese ai maunga, ai le aiso ua lofa, e le aiso ua onga. He's talking about, as I say, I le kulanga le i le whiau le amai. O le hao ke lenga ngā, o le alofa. O le alofa. E fausi ai. Le wheesesi. A whai fōi o te tuina atu lo tino I nā sunu ina. A le aiso o lofa. E le aiso ua o ngā I atea. Leise o ngā e. Whai e kako loko. A le whawai e leo. Leise o ngā. Wa me mafakia o wa me. Wa whainga kāku ngā e ka koe karesi. Pingi wha mapea. Pinga ka ngoi paulo lo ngā kari I lea wha le nganga. Wa ai au au ngā se ia. Ka haufi. A le au kua le au fifi. O le lofu. Pei o ngā kara ngoi e paulo. Mua te ongo lua kasi. A wā o nisi ua whaiane, ua maua e lātou, o le winga, o le iloa e lātou le ala, o le whatuatua. Ua le iloa e lātou le ala o le whatuatua. Ia o isia me mau e tangata I hao, whai a onga se. Wa lako le iloa le ala o le whatuatua. They live with their knowledge. They live with their understanding without faith. Because faith, it's the object, is faith is God. Wa le ola la whakokua, wa le se kua. Wa whamoe a la ko ia la kua kamai. Whai e lea o onga lea. Whai e le mea lea. E vai I ngai I karesi. Paftai o le whamanatu o pau. Fautua le atari I whareanganga. Ia tāofi. I lona whai upo e fitu. O le whawhika hauri o la uri. Whai a onga se. E whi whai a onga kula fonga. Yet,
they completely incapable of doing so. If you Faiaoga kula fongo, ai le malama i le kula fongo. Al benga fe benga fiku. Fiku ua mana na o i lātou e whai ma wa o i le tūla fono. A ua lātou le iloa mea lātou te tau tatala. E fia hoa al kula fongo. Ai le iloa. Lunga le malama. Ia, o lau masalo o kele. Yet, never understand their subject, the law, or even what they were saying about it. E o se makaupu, karangoinga, kulafu. E le maamala mai kakai. A le manga o e vela ko mawhaiaoga kulafu. O le popolenga fo inga e kakai. A fia vea o e mawhailaunga o le karisi. I e mana malama le lo kuspai. Asa wele ke lau. Kai peia le mele. O le fia Faiaoga le kulafu. Ai le ilo se me kau kulafu. Nala le mele la kangi ei. O le Faatonuga Sese kulafu. Mai lo le balu. A ua tātou loa lava, o le mea le lei le tūla fono, pe a whai, e se tasi, o mea e te tauai. E le angara tūla fono. E le lei. Paul said he was not disparaging the law, but viewed the law as holy, righteous, and good. Romans 7, verse 12. O le nei e pa ia lava le tūla fono, e pa ia fo'i matonu ma le lei le polo ainga. Law is good provided it is used properly. E le lei tūla fono. Pe a whaonga le lei. E a wale whaiar kula fono. Ea. Faatonuga Sese. Lea tis vote ie. E paulo. E le fifi ie. Le Faatonuga Sese ino le tūlafo. But there is a proper use of the law that both embrace. Kalatia e tolu. Suiva. Mare kalatia tolu. Lua sufa. Maia. Tolu lo surfa o le mea lea, o le tula fono, o lo tātou tai lea, na tai ina atu I tātou I a keriso, ina ia tau a mio tonu ina ai tātou I le atua, I le whaatua tua. Kula fongo rā. I le whenga kuai, kula fongo, ma kai inga kākou I le kua. Angar whenga fōu, the grace, Jesus himself, leading us. Le whai mai ea. Ta ua mia tonu I tātou. Le maliua ke riso. O le kula whango la I le whangen kuai. Le whai mai ea I karatia. Ua su marwha. O le mea lea. O le tula whono. O lo tātou tai lea na tai ina. Atu I tātou I a ke riso. Ina ia ta ua mia tonu ina ai tātou. I le atua I le whaatua tua. Ke leo leo ngā kula whango. Pe a le lei o ngā whaonga. E akangia mai ko inga ia. Certain people I ko kongo de Ephesus. Po leo kālesi o Efeso. E leo sa o whaonga ngorula. Kusa mawa o ngai. O le whaau la ngā paulo ka awhi. Ki mo keo wha mole o ai o iaku. Ka awhi ngei ia mea ngai whaia la wali ina. It's so important. It's not the whole church. O mea la I whapeka kau, ngā vāma ai ei tātou. Leaders, to ino le lotu.
I koe ngā awa o ngai o lea e mix e kongo le loko. Ai sea, ne fe me longa i wao. Ngā whangongo ai po. Noi koe whangongo paulo ai sea. E isi ngo sea i o le. Wali liu wele karkongunga. Whangongo paulo. I koi ingo le loku, wa le ku mau, i le awa ongar kuspa ia. A wa liu, i kala o ngafa, makala ia, whaiuka ia. Where vaenga le, whamei e polo, yet, i le vaenga ongo, yet sadly for, they should have no better. Some teachers in the Ephesians congregation has had lost sight of his lofty purpose and wander away. Whangonganga po. Wali liu e ka kare karesia, wo ese mai maritala ili. And turn aside. Timothy 2:18. Le polenga nga. Saya pole kusai mana o ngoro i. I le fai upu e walu. O i ore iwa de utatu i. Iwa marisfuru. The law is designed to show people their sinfulness. O le mea nga fai kula fongo. I say, design show people their sinfulness. The law is not for one who had already recognized his sin and turned to Christ. Ele fai kula fongo markaka ua. Faolainga. Wali liu wa ia keriso. Onga ea, wa kaunga ola fale ngangar kakanga. Alan me neng fai kula fongo. That person is no longer under the law, but should not walk in the Spirit. That's for the people who's already born again. The law is intense for those who remain unconvinced for their sins. Pe o le mele fai mai e i, la mele fai mai e i le. Mai e. O loo I loa le nei mea, ua le whaatuina mai le tūlāwhono, mo le ua haami o tonu. E le I whaiar kūlāwhono mo le haami mo kakami o kongu. A oinga whai ei? Nare mea le anga I mei. O e whaale taupurea, le sau e lo maririsira. O le risira ngai peisi runga 10 Commandments. Ai peisa le risira ngai sau fe mai. Nare mea mai. Ia a o e whaale taupulea, ma e sori tūlāwhono, o e whaale matau, ma e anga sala, o e a mi o le anga. O le anga kula. E ave, e ka fio fie ia mi oi. Anga le skula fong, ia longa le o ka mai e mkasa sao. O le anga kula fong. Mesa o Yesu ile vesea. He upgrade the law because of these things. What are things? Le lau I whapala. Unholy. Oe, whaitaanga, whasotoma, ngau I tangata, oe tala pepelo, oe tau tō pepelo, maisi lava mea, e whaatu ese ai, I le mata upu, e o lai. O le mea la sa pura fongo I keu. Ai kala pepelo, ia, ai veo pura fongo. Ai mo mal pepelo, ai veo pura. E ka ofi ai le pepelo. Ioi. E ka ofi ai le whakui ese, ka ofi le ngoi o plaka, whaitaanga, u lava vale, ka ofi ai anga sala. And he talks about these 10 commandments.
For now, we live the grace of the Lord. Taua mia tonuina I tātou. Ia ere ko e ko lafo. Ai alu fo. O ngor pui nganane. O le whamamawhanga paulo i le iwa marisfulu. Ko whakasi, ka ko ki kilo le samrio le. Tala noa meipo. E pei au e le lofa, mea umaia. A whaisa o ngā se, o le asa mea o tula iai, e pei o le koude o le angar, o le lofa. E whafo iai, ma keu ai, ma tā upu, o le ekare. E a mai la le loto mama. Sincere. Maar de kans is. Through faith. Kolunga obe. Met a clean heart. Is er maar na je sem ka op fire. Ai mai le lof. Je hoef je skai. Tau ko nga o de koudea. O de Faiaoga ni tai. Iwi lava in karangoa mai paulo ia o ngā Sese Faatonuga ka rifa le nganga e ka hofi ko kone. But that's the goal of his instruction. It's about love. Sincere, conscious, and what? Pure heart. Clean heart. Pene whai mai kore ni to sūtoru. Whatuatua ma lea, hope. Ma lea lofa, a le sisiringa o nei me o lea lofa. O le Faiaoga ngā mo I tātou le nei taha. O le Faiaoga mo I tātou. Baba aia o ngā Sese, ai wha, tau o lunga, wha sisi ai le lofa. Instruction concerning false teaching. Va ai Faiaoga. E ro fai mai a o se mai va ai Faiaoga ia. Longa I hei ka haka ia oa. Be careful. Kai miningei. You can see people started to raise people from death. Iei isi a onga wa ku whaku marka ka woki. Ia, o le fisiti o sao ia o. Ia ai wale la wale mali o Yesu koru se whaku warka. Mali. Wa koe sao ia ka kai koe whaianga whaku ngā oki. Watch out carefully. Anga ai le malama. I le kuspa ia. Ai awa o isi mese. E me kwa isi se ala bia kia ngai. Ai ai fo se ka le sia e whaisa o onga isi se. I tell you, it will not ongoing, on continuum. Because they teach the wrong gospel or the wrong message that God don't want. Ei lotu no lotu. A lofa le tua le kalesi, lana e kalesia. I fata ape le tua le kalesi. Pe afa pe o Sese la o. Because God loves His church. Na maliu a Yesu longa ola. Asia, o le lofa e langa e kalesia. That's nothing compared to it. Pa penga le lofa o le Yesu ka kuru. Pe afa pe ka kia lo lofa ya Yesu. A waingi a mea ngā o ngase. A wainga I ese fisese ingo kako. A wainga I whaalofa pe mani whapeka ko e karesia. But remain the gospel. Peina whautua Paulo I longa kariki whaalema. Ngā ngai ar whakua. Mā ngai a I ar whingai pū. Mai o ai o iaku. Which is mean, urgently go and fix that problem. Stop that problem. What's the problem? Wrong teaching. Ai fonga me kau ngafa. O me kau le vava. Ia o korungu o le befu ngā le kau ki le wika. Wike mi pe o kau. O wale ki kiri whasamo. I le kakau. I e iar whasamo ai whai marfuru. A pe la kwa leske mi wa ofa.
O ngā whewhese la ia anga upure me I whinga. Ai kikira le whasa moa. Ai heo ngā loko o. E whinga. E le se le whionga le. Mea kau ngafa. Ma mea kau wawau. A wale awa oha. A ngai le singa ka anga. A le ola whawawau. Ia awa. Ngā whea o le ola whawawau. Ka ngā whea o le lofa o le kua. Anga ea. E iai nunga. Pule mai le kua le mea. Ka ngā ngā whea au ngika. Whea au ngā mo I kako. Tonu e ka re sia. Hama ai wharere. Ho o mai. Mo laka mai fo. Wa maka ma sau nunga hawa o si. Wa sau wa le mlonga ia wa o. And that makes me interested to keep on preaching, wrong teaching, false teacher, because it can separate the church, divided the church because of this wrong teaching. It's not about the food that we eat, but what we say about compare the word of God. From the experience and the knowledge that you have, like it says in the Bible about this certain man. It's talking about they have their own experience. What their experience? They know about the ngafa and the vavau. Because most of the people don't understand, even the Fasamoa. Only few people in the church understand about that. Then I may certain Baba I in ye kewa take over. Pea wa o la wina o nga fa se se ngai. Fōringa mai la ma fuli I le kuranga le. Ai ku u le kuspaia. Ku u le fionga ona. Ku u le upore ri. E awa o ngai le. Ai ka ko nga ma ko. Keep in mind that the top, the priority, everything that is with the love of God. You have your pure heart, conscious, and what? Sincere. Through faith. Because faith, what is the object of the faith? It's God. That's why they need you to whakua kua. Aua ki whakua kua I lau whakua kua. Whakua kua ma lo loa, o lo iei le atua. Anki whakua kua lo loa ma oe, and it's out. Yeah, that's different. Remember, time. E o le whiaunga mo I tātou le nei aso. Leaders, the church, keep in mind. Watch out and be alert. Well, pray God, the Holy Spirit to help us, leading the church through love and sincere favor. Wo o mai, wala talata mai fo. Kato tapen. Tau tu ngā mau tu. O ngō lenga li liu ka kore fiso. I le awa onga leo. I ke I au koe li liu se se oko. Wala kalaka mai. I awa onga si. And that's what Paul will say. He was sadly. Some of the Ephesians leader, he think that they are better understand about the gospel, but they turn around and follow through the meaningless talk about this false teaching. Pamanuia le tua lolo kore ni. E ala na na fiong.